Alora soifua whaatalawhatu I se whaupoponga fo I o talafo le meidi o Samoa le amatanga o le nei vai aso. Ua whailoa Trump o le apoloka I le Navy a Amerika le Strait of Hormuz ina ua le taunu I se marienga le lei talanoanga sa whaia mo se while muma Iran. Ua ripatia le CNN whaamtalanga mai le militeri a Amerika e whapea o le a amata le poloka le tau le se fulu le tai au o le asonga fua lea I Amerika ma o le a apalai le poloka I waa e anga iatu ma anga I ese mai ma Iran. Ua tā ua fo I le lipoti le taliane a Tehran I le mata upule nei, mata ua ai o le amatua I te tee, I ni waa e waaia I le nofuanga lea le Strait of Hormuz, ia po lea fo I o ngā sami e pei ona iai ia whaatala noanga mo sa while mu. O a fianga lava o le nei mata upu ua wha wau peo na waaia le sitia o le tau o le swau, e le taumate fo I o le poloka ua whaalala nei e Amerika, e a tiri whaatetele ai a fianga lei I le tamau a inga o atunu ua whaapena fo I le tau o le kesi ma le swau. I Hungary, ua taria ina I le pāle mia sa iai o lea atunu o Viktor Orban, lona whaia ina I le pālota sa whaia le atunu, ina ua pālota siri ai le sa o la tau wā o Bira Maker, na ia maua le iwa sa 40% o pālota. Ua se fulu ono tausanga o iai pea Orban I le tofi pāle mia o lea atunu, ma ufatawa ina I ripote le BBC I le leiso o tanga ma Putin whapea foi ma Trump. O le tūra I maila o Meiga, leo le awea ma pāna mia fau, ua lipotia le BBC e le taumate, o le ale lei eiso o tanga o le pāna mia fau ma le atu Europa, ma ua wheta ua ina fo I leo no mawai o se fesoasoani tautupe mo Ukraine. Whairoe le lipoti le teimi o Orban, sa ia te enai fesoasoani mo Ukraine, a toi ma le awea o Ukraine masui o le EU po le European Union. A o vea foi Orban ma palemia sa whaamoemoe tele Hungary I le malosianga po le energy a Lucia ma ua tau whai mata I tū nei lai le tō tele po o asuinga o le aria e le atunuu I le palemia fou le ua manu malo mai nei. Ausitalia, o iesa marianga o taunu iai talanoanga I le bao Australia ma Singapore mo le whaawawina o le sapalai o le suau o I le atunuu. Whaamautuane le pālemia o Anthony Albanese o le a whaatino le mawhai ngata I e whaamautino ai e lava pēr le sapalai o le suau e ui alo tu fesiri pēr le tō tele pe o le ai sa whaamama venga o nei fuafuanga I le whaititi o le tau o le penisini ma le kiso. Whailofina ngalo nisi e matua I le ai masa suinga o le ai I nei whetuna inga pe o na sauno ai le pālemia. A wata ua I le ripoti e sidia I le se lau fitu se fulu pam penisini I le atunu ua le eise kiso e mawai, maolo iai pēr le tau o le kiso I le siri atu ma le tolu tāla I le lita, e ui I tau mawhainga le malo e tu I titia. E na o le se fulu 5% o le kiso mo Australia e sapala mai I Singapore, ma le 5% o le penisini, ma ua whaailo le 9 News e ono mana o mia lava nisi marianga, ma atunu I le atu Asia ia wha mautūre le iai, le sapalai mo le atunu. Ta ua le malanga mai o le pāre mio Iapani Australia le whaai unga le masina lei, ma le a whaatara no ai foi ma le nei mata upo. I New Zealand, o le whaalau te leina o unanga mo le tonga whitinga o le ngasa o le kanesa, ua fola mai nei o le minister o le soifua malaloina o Simeon Brown, a le amawai ma le avano le toa tele anga iai I nei au unanga mo tonga whitinga. E se furu wha nei no whanga o fola sia mai, e tā ua tele le iai o ia no whanga mo le whaatino inai, o le mautong whitinga e mai se lava mo le ngasa o le kanesa. Whaelua fo I le minister le ai isi au unanga fau whaapea, I isi whaetu pe ao I le rua whelua walu, ma le a whaatu pe ane mai le rua se lau se fulu miliona na inivesi de sa fola sia mai le tala whaatau le tupe rua whelua sfuru wha. Tā ua fo I o se avano le rei mawai ngā ruenga mo nisi, o lo sa iri ngā ruenga I lea fo I matata. Tala mulimuli ma le Northern Marianas, e malolosi matangi o le Monster Typhoon, o whaamawina o loo anga I atu le Commonwealth of the Northern Mariana Islands, ma o tuina mai eima se polo inga whaapapawe tau whaalawe whaapua sei, mō le atunuu, o whaalea o ngai nai mawhai ngā malanga o na o le onga o a whianga o nei tu ai ngā matangi malolosi. O le Super Typhoon ua whaingoa o siniaku, ma ua o atu I se lau fitu su 5 maila I leitu la le malolosi o matangi, ma o loo anga I atu I leitu I mātu o le atunu.
Tāpunia onga ono lo lapta ia fo iti munga mamafa malama tianga mai lolonga ama tātu i le so se yo i le asolulu le vasene i lo whaatulanga ia lapta inga. O whaatunuina fo i le tāpunia o ngā ruenga se ia toi iai se isi whaalinga. O tala nāre Radio Samoa a mata fo i o le nei mai aso ia manuia ngā ruenga whea o matiute o whianga iai male tunu.